mwandiki munene rwang'ini rwa ugima Mutumairura nataririte kuria kwiliana kura kurio atiga kanju ya magavana na thirikari nene kiwandiki bwa mabitha ba Universal Health Care kiaria na wete thirikari irenda kuandika bitha ba na kandarathi ya mwaka yomweri ubabandike burori rio kanju ya magavana ikwenda ubandika na kandarathi ya miaka 3 ya buratu kuri Muthuri Muriuki. Kulingana na Mutumairura uria ni mwandiki munene wa kiama kia andu baria bajana ndawa kana pharmaceuticals ndene ya Kenya na ina ciumiritie na kuwa kwina nkuchoni katika thirikari nene na kanju ya magavana kiri wandikani ba arigitani 8,000 baria baritangugi na mubango wa Universal Health Care. Gitumite twija kwariria mantu ja aturonire circular kuma council governors ikiuga bakari ni una contract for 3 years na indira twari Senate on Tuesday tariki 20 chairman wa Public Service Commission augite stand ya ministry na Public Service Commission ikobanenkera contract ya 1 year na badhiria 1 year bagarure bae permanent and pensionable na nde tuona bae conflict ora council governors kuga na ora ministry kuga jate gwetania jate kuanda na itukarigwa antu babari abagatura beterete mweri jwa mbere jwa ire jwa thirikari itamenya antu ba contract ikathira mweri jwa tano ibo baejene kitumene mba kuria thirikari yombe kurita murunga jo muga kumane na rigitani baba no ntutu kuona nya conference nyingi na mishemania nyingi ba mitete bakiara ire gemantu ba UC bakiuga ora bomba batani permanent and pensionable bakiara gemantu jako ba contract na nebe baleta ma conference dara kuria mbezo otheri na hoteli zote tukuona batwe na itukubere ibo mire ibatwire kana abakwenda babuta batwire abakwenda babuta no ntukutabira bena cio itekwere kana mukenya tutio jiera wa bruto menya iwanu ya 3 years iko babuta iko bandika permanent and pensionable na thirikari ni promise re uge kaandika antu ngiri 20 ikaandika antu ngiri 20 na kwa tuka batio mba kuandika antu baba permanent and pensionable ngiri 8 bakaandika 20 atia arana ndikiara kiao bakorotera muno kanju ya magavana kumania thineji council governance situation ora bakwenda baruga national government ni ba embesa bandike UEC bongwa na tukarigwa bakaandika bakayeta gwita bangina na baratu ina bono bo bareo na tukoga national government ni bandike ni ya council governor baenda bayo embesa bandike atano ngina relatives na even na kasi ni bao ko batena interest ya UEC bara bareo no ntutere relative bao na te batere tetendi nabo ko tukura council government style up ni tukua counties iba karende be na musimamo jomwe na baitanirie ngugi na Ministry of Health bare amwe no tukuona chia county council governors waiguru amenete health care wakazi muno otimanto enda kuwa jawa ja mekana itukumushuku manto jaja no kurigeria antu baba tano permanent and pension no tukio kuwa ministry kiuga iwanu ya waleta kaita sakura akiuga 3 years nguruki kungi naku Moses Bayenia mwandiki munene wa clinic officer sena ndene ya Meru augite twera MCA kuinga assembly nikenda bomba kurira misara yao ni itagalire waya batu torel the workers to kuona move ya assembly kuinga assembly nikenda MCA kuinga county assembly nikenda bomba kuongelo misara a selfish move nonto mwananchi na gorika na 2 weeks ago bomba kolokia budget na budget iliba ure kotena mbia cha promotion health workers despite please chetu nyingi mono ibarera ba kotena becha na ibari in control kana ibari na uwezo wa kwenda wachinjia budget nikenda tumba kwenda tuna mbia cha promotions ko bado atukoria na hata baba kwenda kuthikirwa bongelo muchara lakini muriti ogima bo mwire urotethia uroko rescue moyo batikwenda thia kia promoted ngiripotera uri Juma Mbita Muthuri Muriuki.